wono office ne se maka se President Mahama ngunu wongunu no mpamo ne free ho no mfa ne nkɔhye human right office bi wo regional bisa because eno de enya de beboa office yi oba ye 10 months ya budget ye dia ma no what is the outcome o digidi ye adwuma saa o foriata na wo de yi to no so say yenkɔkye up to now papa ne fa ne mai o digidi Cecilia da padie saa SML wako tutu nkrofonioma ti say ye twen se fa up to now fa mai wo prene ho se nkrofo bi na ye ne saa so no na ye ne saa he doesn't sit down and look at Iyoko ya de chen no o me Iyoko ya mahui ai Iyoko ya they are doing better than OS Iyoko ya mahui pa de na onim emra na establish Iyoko no sa mra no na Iyoko de no kra mu odu because omopon the same act no mo hwe in fact duplication of act duplicated act omungu office na papa no Iyoko act no duplicate anyway and omo yi mo sakra yi bi free wo de this year ansade be ko di Christmas wa betonyo if I was emre bi na me amene we preso say me defend but you say the MZ ade no wagu mani mase wagu mani mase would have wagu mani mase ma me kra me ko fa document ba cases we and what they kana wo tira handa wo tia na wa yire wo ho na hwan na wo defend no on ko fa papa ne mra up to now is attorney general na ebo no so bo say wo see yen ko fa yi ne mra na up to now wo na wo so the document ni ba na yesu ye de because a covering letter to so na ko ne ko fa papa yi ba up to now on fa mai so mo aso so mo wo wantwi wo mo ntemu bia be so kire ya ba wo ye dey office no e ya under attorney general untimi nko ye hwe enti won tena se no onya adwuma ni yi se minim emfaso ye nya afiri so sa office ni eye kanko eye kanko ye nwuno me se office no President Mahama enwuno na Iyoko nya sa adwuma no na ada yi na ye no na office we de na do amwayen office there OSP no wo de yen hwek budget e de ma wo budget just look at the budget that we give it to them one nam na gidi sa koto no bo ana otimi hwehwe mu anka Cecilia da pa case you could have gotten something better wo be yes onu Iyoko na April hu wo ko ha e kire bo se na akodi Iyoko fo ho Iyoko fo be ye ntubuase ahwehwe mu kakran de mra kakran wono de empre ho se obeso o kire se ono so wo ye adwuma o se de ye o ana se aban ne sign ni nti obeso approve se ne office ni relevant nti no no ne nam no tututu amanfo ne ma no chichichi amanfo na no se ayidie a friend Mustafa Hamid ai in the case also wasadi bi also amende wo de me se wo de be court yo mo de koi OSP die yi wo nkonya hu se OSP nkoa de bia ka ho a wo de obehu wo ntwa hu tei wo bo man ne ka causing financial loss to the state wo ntwa hu tei dia no den wo ntwa hu tei ma withdraw but hu de wo twa na bia na ye de ama no wo twa left e bia na hu tei no wo twa no wo ntwa ni yie wo man home that office the President Mahama onwuno won collapse no so ka so also be ma corruption ayem crofo nyo no why OSP say jo Kissi Agyabeng sa asem wo obema corruption say yantimi ante so kra no a obema betonium tu ase a ebe crofo nyo no so involved in corrupt any corrupt say jo so wantimi amfa ayi ofori atama by the end of the year President Mahama mpamo won pamo no untimi for bi mama investigation ene yede na hwan no akọ ne fie akọ chichi hwan wasesa document wafa ha wa ye say Bank of Ghana wa akọ ne fie hwan akọ ne fie woni nam sa gari ene na mama mfo so at the one day fairness ko ne emfa grofo no emra anase fo mkokota na aye den ama koliko adwuma ben na ye ne sa edi say John papa ne de NDC for pa wo show off to occupy space to ensure say the office is relevant into on okay